Zdravo svima, malo po malo i stigo smo do finalne recenzije u ovom mini serijalu mehaničkih tastatura u kojoj vam predstavljam još jedan zanimljiv novitet. U pitanju je brand Apple Maker i jedna od njihovih prvih komercijalnih mehaničkih tastatura sa indukcionim mehaničkim svičevima, a model nosi oznaku MagCore 87. Tastatura dolazi u ovom bazičnom pakovanju, a uz nju stižu i upleteni USB Type-C kabel, alat za uklanjanje svičeva i keycapova, par zamenskih crnih keycapova, par rezervnih svičeva i mali ključ za otvaranje tastature, kao i ovaj dodatni zamenski FR4 switch plate. MagCore 87 ima TKL ANSI format i 88 tastera, a defaultno dolazi sa ova 4 prozirna GTA 6 keycapa, ali srećom tu su zamenski crni keycapovi, tako da ćemo ih odmah i zameniti. Dimenzije tastature su 357 mm puta 136 mm, a visina u najvišoj tački je 40 mm, a težina joj je nešto malo ispod 2 kg, čemu najviše doprinosi masivno kućište od CNC aluminijuma u crnoj boji koji ima mat površinski sloj. Na sredini zadnje strane nalazi se USB konektor, a sa donje strane kućišta nalaze se 4 male gumirane stope za bolje prijanjanje na radnu površinu, kao i Apple Makerov logo na sredini baze kućišta. Dizajn kućišta je minimalistički, to jest sveden, i karakterišu ga oštre ivice po obodu koje se uzdižu iznad blago uvučene i stilizovane donje baze. U desnom delu imamo izdvojene funkcijske tastere kao i kursorske strelice u dnu, između kojih je i RGB LED traka koja se krije ispod ove ukrasne šnale. Ovi crni Cherry Profile keycapovi izrađeni su u double shot PBT tehnici i imaju bele ugravirane karaktere. Isti nisu shine true, dakle ne propuštaju pozadinsko RGB osvetljenje, tako da tu imate opciju da ih po želji zamenite za neke koji jesu shine true. Kada je reč o samim svičevima, u pitanju su Keil Box Inductive svičevi, koji za razliku od magnetnih svičeva koriste elektromagnetnu indukciju za veoma precizno određivanje nivoa aktuacije svakog sviča. Isti imaju silu aktuacije od 35 do 45 grama. Ove svičevi su hot swap, dakle mogu se menjati, ali isključivo za druge, takođe indukcione svičeve. Zahvaljujući svom dizajnu, ovi linearni svičevi su izuzetno stabilni i deluju veoma glatko pri kucanju, a na svim većim tasterima montirani su naravno i stabilizatori. Gasket mount unutrašnjost tastature krije PCB, to je štampanu ploču, koja ima svoje per key RGB osvetljenje i koja je upakovana u sendvič akustičnih, sunđerastih i silikonskih folija, zatim EXPE switch padova, a tu je i polikarbonatni switch plate sa gornje strane, koji po želji možete zameniti za onaj FR4 plate koji dolazi u pakovanju uz tastaturu. Hajde sada da čujemo i kako zvuči ovako defaultno spakovani MagCore 87, a na kraju ćemo dodati i par custom GMK keycapova radi dodatne komparacije zvuka. Kroz prateći softver koji se preuzima na sajtu proizvođača možete detaljno podesiti sve parametre ove tastature, od bindovanja funkcija svakog tastera zasebno, preko podešavanja nivoa aktuacije za svaki taster, zatim podešavanja intenziteta i color šema pozadinskog osvetljenja, pa sve do naprednih Dynamic King podešavanja za svaki taster.
Napomenut ću ovde i to da je Mac Core 87 podržana kako u Windowsu, tako i Mac OS operativnom sistemu. Kompaktan i efikasan dizajn ove TKL tastature obezbeđuje punu funkcionalnost u svakodnevnom radu, bez obzira koji je korisnički scenarij u pitanju. Visok polling rate od 8000 Hz plus anti-ghosting funkcionalnost omogućuju da Mac Core 87 ima minimalni lag u prenosu signala svakog tastera uz visok nivo preciznosti, stabilan signal i konzistentne performanse, što će naravno najviše značiti competitive gamerima. Zahvaljujući svom kvalitetu izrade i svim komponentama, cela tastatura ima taj premium feel, a ovi indukcioni switchevi deluju zaista vrhunski i po osjećaju pod prstima, a i po performansama i funkcionalnosti. Moja eventualna zamerka je nedostatak wireless konektivnosti na ovoj tastaturi i nešto veća cena u trenutku snimanja ove recenzije, ali ovo je za sada verovatno jedina komercijalna tastatura na tržištu sa indukcionim switchevima i verujem da će i cena padati kako se budu pojavljivali slični modeli drugih brendova. Želim da se zahvalim svima koji su pratili ceo ovaj mini serijal u kojem sam želeo da malo demistifikujemo trenutno tržište zanimljivih i kvalitetnih mehaničkih tastatura i otkrijemo koji su to manje poznati brendovi koji nude sjajne modele koji su često i jeftiniji i kvalitetniji od najpoznatijih globalnih brendova i proizvođača. Nadam se da sam u tome bar delimično uspeo i da sam vam bar malo pomogao ukoliko planirate nabavku nove mehaničke tastature za sebe. Sva eventualna pitanja pišite dole u komentarima ispod svih ovih recenzija tastatura koje sam grupisao u zasebnu playlistu ovde na kanalu i link za nju ostavit ću takođe u deskripciji zajedno sa linkom za ovu Mac Core 87 tastaturu. Takođe, vaša podrška u vidu lajka i subscribe-a na Gajbatron kanalu u mnogome pomaže daljem rastu i razvoju ovog kanala, a posebno se zahvaljujem i membership ekipi koja svojim simboličnim mesečnim članarinama pomaže u kontinuitetu radu ovog kanala. Hvala svima na gledanju, a mi se naravno vidimo uskoro u nekom od naših gaming live streamova.